عاشق و دلسوخته است با دیدن نوارهایش. همه گریه میکنند، گاه میخندند، گاه او رو مسخره میکنند، شاید هر چی میگن نوبت از اون که مردم چی میگن و پیوسته ایجاد میکند و از ایجاد هیچ گاه دور نیست. رمضان صدو افرا استقبال میگیرم در عجب پلیوس. رمضان جان خوش آمدید. دوست عزیز، از دیدارتون بسیار شاد هستیم. ما همچنین اکا جان. خب رمضان کیست؟ در کجا تولد شد؟ چگونه با بلوگری در این محیط پیدا شد؟ بعد یک به یک میرویم. رمضان در کجا تولد شده است؟ کی؟ در شهر وحدت 1 августи соли 2010. در کجای وحدت؟ در پژارکش میگن. در همونجا تولد شدیم. یعنی کوچه پژارکه میگن، همونجا ما تولد شدیم و در همونجا تا 10-12 سالگی زندگی کردیم. حاضر هم همون خونه هست؟ نه، ازی اونجا خونه بیبیم بود. ازی ما خونه خودمون رفتیم. حاضر خونه خودتون بوده؟ بله، همون شهر وحدت. در دیگه جایی است؟ بله، دو کوچه است. حاضر شما در دوشنبه فعالیت کرده استید؟ کار و فعالیتم در دوشنبه. بله. تنها خودتون در اینجا یا با پدر و مادر؟ مادر در وحدت، خودم در دوشنبه. در کدام مکتب خوندید؟ مکتب دوستی. اینترنت مکتب میگفتم اونجا. یعنی مکتبی که بگیم علم دانش در اونجا زیادتر میگرفتن. مادرم که پدرم که نبود کوشش میکرد همه وقت ما پیش صف باشم و در جای بخونم که با یک چیز خوب در برسم. خیلی حاضر من نفهمیدم. پدرتون نبودن در زندگی شما؟ نه. چرا؟ نمیدونم. برای شما تولد شدید پدرتون بودگی هستن؟ بله بودن. در چند سالگیتون رفتن؟ کجا رفتن؟ 5 سالگیم بود که 5 سالگیم بود که پدرم مادر جدا شد. برای چی؟ مادرم کسری فلج شد. یعنی پوچوش کار نمیکرد. پدر نگاه بین که نتونست جدا شدن. با پدرتون یعنی که این زندگی معقول نشد خودشون ترک کرده رفتن؟ شاید هر چی بودنش ممکنه. نمیدونم. من وقتی کودکی، وقتی انسان همه وقت باید دو طرف گوش کنه. من تازه نشنیدم که بچه خاطر جدا شدن. از مادرتون نپرسید؟ نه، مقصد از یک زندگی است که اگر دو نوجوان زمانه حاضر در جدا شوند کوشش میکنن که پدرشون پس بزنن در پیش فرزند. اما در خونه بوده. این گپا اومد نبود که آتش و پرتفته چی بچه همه چیزی که دیدم همیشه میتونم گفتم. اینکه مادرتون هیچگاه درباره پدرتون سخنهای بد نمیگفته؟ یگان وقت. شما خودتون سراغ پدرتون نرفتید؟ بعد از 15 سال رفتم. مادرم گفت که برای پدرت بیا و چه خیلی باشه نباشه پدره. وقتی رفتم که بهترین قبولم کردن زور راستی. از همون 5 سالگیتون تو 15 سال گذشتن یگان بار ندیده بودید؟ نه. اون کس هم ندیده بود؟ یگان بار. شما چقدر شناختید؟ از روی چی رفتید؟ سراغشون چی رفتید؟ همون جای زیستی که پیشتر زندگی میکردن در شهر تو زندگی میکردن. مادرم گفت که فلان کوچه، فلان خانه اماکیتای برای سراغشون. بعدا ما سراغ به سراغ کفته رفتیم. وقتی دیدنم راستی پدرم مرا قطعی جورم پریپتات کرد. فکر کرد که جورم ای مقصد فرزندش. وقتی ما بعدا گفتم ما رمضان و مقصد دوتا جان خوبه سازن بعدا شناختم. شما بیشتر با پدرتون مونن یا با مادرتون؟ بیشتر با پدرم. خیلی دیدید فکر کردید که خودتون؟ بله. کلونی خودتون که کلون شوید تماما باز مامانتر. یعنی که عمومی چند فرزند شما؟ یعنی که شما یگانه یا کی؟ نه، در عائله 4 فرزند. 2 خواهرچم وفات کردگی. عین حال 2 کس. پدرم خودم. اپاتون خودتون؟ یعنی که هماتون از یک پدر؟ بله. مادرتون دیگه شوهر نکردن؟ مادرم شوهر کرد. الکی خدا به شکر وقتی زن ای شوهرش جدا میشود وظیفه فرزند مادرش شوهر دادن ای. همه وقت باید هر یک انسان نفس داره به خودش. کوشش کردم مادرم گفتم مادر جان شما ما را کلام کردین خدا به شکر شما به شوهر برین. الحمدلله که بهترین پدر عین زمان مرا داده. مادرم به شوهر دادم. شما یعنی که با شوهر حاضره مادرتون مناسبتی خوب دارید؟ پدر میگوید؟ بله. پدر میگوید؟ بله. اون پدرتون رو هم خبر میگیرید پدری که از اونی خودتون است؟ اکا روزی تویم بود 3 سال پیش زنگش زدم گفتم دادا جان بیاین مقصد. بیاین گفتم من توی دارم میخوام در روزی تویم در اونجا باشین.
шояд ай шарма ка шояд меҳр надоран наёмадан дигар рафтомад надоштем. дигар худатон ҳам нарафтед? Не бисёр ози то ҷои ман медонам о дар Казан зиндагӣ мекунанд. дар Тоҷикистон кор ва фаъолият карда наметавонанд. дар уҷа чанд сол шуд зан кӯдак исӯсу дорад. якчанд нафаро навиштам баъд видеом биромадан ки падар дар фалон ҷой мақсад ман рақамома равон кардам ки занг мизанам ё рақамошонам бигирем ма раптен то ҳозира ягон посухе наёмадаги. вуҷудатон чиро мегӯяд? яъне ки падаратонро шумо бахшидаед ё ман аз падаратон камтар қаҳриед? Не ё ки ягон вақт ман падари худам қаҳрӣ буда наметавонам ба хотире ки вай падарай. касе бошад дар зиндагӣ падар ака. вале дар рӯи дил орзуи кӯдакӣ мондагӣ ки ту вақте ай дарс меброи синфи якди ҳамсинфота падарош мегиранд ҳамун ҳиссиёта ака мондагӣ. ё дар кӯчатон вақти бозӣ ҳама ҷиҳат ака мегӯм ки ҳамун ҳиссиёт ака рӯи ма дамондагӣ тамом. мисол ҳолате буд ки кадом вақт сахт гирия кардед? ҳамун вақти кӯдакиятон ки шумо ҳама падар дореду шумо падар надоред? медонӣ ака ҳолате ки вақте берин меброи ягон дар давраи ҷавонӣ меша ҳолатое ки қатъи ягон кӯдак ҷанг мекунӣ. баъд як дар вақти кӯдакӣ чӣ мегӯянд кетка мегӯянд ки як варақа мезаниву бозӣ мекунӣ. ҳамхали бозӣ доштем. баъд ман биридаму бачаи ҳамсоя мара зад ба вай ба сари падараш рафт. падараш вақте омад мара шапалоқат зад. ҳамун ҳиссиёт ака то ҳозира дар дили ман ки чӣ ба падари ман набуд, чӣ ба падари ман наёмад. вақте ду кас ҷудо мешаванд гунаҳгор фарзанд буда наметавонад ака. ӯ робитаи ду кас дазиштаган кӯшиш кунанд дар зиндагӣ фарзандои худшон қатъи ақаллан дар як моҳ як бор бинанд ба ҷудо шудан то калонша фарзанд бишноса падарша меҳри падара хача як мода як бор бичаша. беҳтарин тӯҳфаи фарзанд и меҳри падар модар. агар дар зиндагӣ ту пул дошта бошӣ, ту дар зиндагӣ муваффақ бошӣ, вале падар модарат набоша, хиёл мекунӣ дар зиндагӣ ака ту ҳичӣ надорӣ. модари ман баром ҳам падар буд, ҳам модар буд, ҳам бародар буд, ҳам апам буд, ҳам хоҳарам буд, ҳама чизам. суханҳоерам шундед ки мисол шуморо бепадарта масхара мекарданд? бале даврои то ҳозирара вақте қатъи ёру рафиқот ягон ҷо мешинид баъдаш мега падарам ба мегӯм ки ман пияндарам падар мегӯм падари ман мегӯяд ту падар дорӣ ҳамин чиз ака мекушам. бовар мекунед дурнум дард мекунад ҳамин ҳолат ки падари ҳамин пияндари ман ака то имрӯза як бор гуфтагӣ нест ки бачаам хеавҷа давҷа бишӣ. ҳама ҳолатҳо дада бар меака ҳама ҷиҳат бигем падешка мекуна, вале инсон ака меҳри падари худаш дигае. вақте дар ягон ҷо мешинид меги дада созен хубен и уже барои як фахра ака. ҳама вақт дар зиндагӣ падари инсон бояд дар бари фарзандаш боша ки фарзандаш ҳис куна дар пуштам кӯҳе дорум ки ҳама вақт така када метавонам. ҳамин сабаб ака вақти падар неста бисёр кор дамон метарсему гуфтаи гапҳо бепуштибон одам дигар ака. яъне шумо бисёр афт дидед? яъне такягоҳ набуд? ха ака мард ҳама вақт дар зиндагӣ меафта. манам мисол падаратон рафтанд, зиндагии шуморо ки пеш мебурд? модарам чикор мекард? модарам дар бозор кор мекард. ман ака ёрдамаш медодам, тарбуз меовардем мефурӯхтем, дар пеши хонамон бозорчаё карда будем, морожник мефурӯхтем. квартира мешидем мо хонаву дар надоштем. дар Мобаҳдат? бале то ҷое ки ман медонам мо дар Волгоград аввал зиндагӣ мекунем дар шаҳри Россия. падарам ки қиморбозӣ мекунад бой метасума. баъдан хонаро мефурӯшанд, Тоҷикистон мебиёем. дар Тоҷикистон мо хонаву дар надоштем, бигем квартира месудем. ҳамон вақт бояд маста 100 сомон буд ака. иҷораи хона 100 сомон буд. барои 100 сомон модари ман соатҳои 4 саҳар мехест бозор мерафт. ай одамое ки арзон мефурӯшанд мегирифта, дар болош ягон сум мемонд, ҳамсояда мефурӯхт. то синфи 11 хондед ё мактабро тарк кардед? то ака 2 сол синфи нехондагам. бои чӣ? ай сабаби чӣ будед?
не яка саводум хуб буд ака ай сабаби ки буҷет намерасид ман наметунистам дарс рафта ака аз мактаб мондед бале ака ихелам мегӯям мешава чаро мактабҳо бепул буд ку че мактаб бепул буд ака вақтое ки ман мехондам директори мактаби мо Сайдниса Сафар набудан беҳтарин ай директори мактаб буд робари синфам Лутфия Ҷураевна мегуфтанд беҳтарин ай робари синфе ки ман то имрӯз дар ҳамаи ҷо дидам ака например ҳаст ҳолатое ки ҷиянта дарс мебарӣ робари синфш дигай вале маълимаи мо ҳамчун модар буд барои мо ман хуб мехондам ака аълочии синф будам ягон камбудӣ надоштам вале вақте медидам ки модарам азоб мекашад ка ман наметонистам ки бихонаму модар мабмонам азоб кашидан гира баъдан ака ман кор кардам кор ва фаъолият кардам шутоби зиндагии хидма майда хидм сослар кунам ака баъдан ай мактаб мондем ака ба Федератсияи Россия рафтам синфи ҳаштум ака то синфи чора робари симон Лутфия Ҷураевна набуд баъд ай ибтидоӣ уже маълимои нав мешаванд мақсад уҷа хуб буд ака вале ай сабаби ки ман як қишлоқи ваҳдат меомадам то сентра ҳар рӯз 6 сомон раҳпулӣ буд ака 3 сомон айса 3 сомон айса вале ман 6 сомона надоштам ака ман надоштам ки бихонам ман надоштам ки мегум кака ҳиссиётам бисёр чизош мондага баъдан ман кондукторӣ кардам дар газело ароба кашидам ака салафан фурӯхтам ҳама кора кардам ки модари ман бисёртар азоб накашад вақте майда будам модарам фақат як гап мегуфт ки ман мехоҳам фарзанди ман ҳамун касе шавад ки ман дар ҳама ҷо бинам наган ки например фарзанди пастай ман ҳама вақт фахр кунам ва имрӯз дар ҳама ҷо алҳамдулилло ака бологузар модари Рамазон ман ака орзуи модарам амалӣ кардам барои ман басандае модаратон ҳозири доима дар хона бале ака уже як 4 сол меша ака қаҳрамон барои зиндагии шумо бениҳоят қаҳрамонӣ кардем мо ака 1% хизматҳои модарамона накардем 1% армон дар дилатон танҳо ҳамон меҳри падар бале ака бале сахт ака имрӯз мисол аз мактаб мондед қафо шуд аз дарс мондед боз синфи поёнӣ ки ти хондедам як сол ҳансифото масхара намекарданд мекарданд ака як бор задагианам дазе типа медонӣ чӣ фаҳмонам шумо бала ҷои кӯчаги гап занам вақте ман як сол қафо хондам баъд дар мактаб ҳаста ҳар як синфда зур баъд омада гуфт ки пиршидаги ти як сол май дигар синфда қалди гуфтам мебурам гап мезанем ба кавчака давраи кӯдаки ака чӣ қадар ҷанг дианҷо вақте беру буромадам як там задага ака пушти сарамда як вақт мефаҳмда балисаи ака чӣ азобе хоб шумо дар вақте оиладор шудед ки аллакай ҳамчун блогер шинохта будед зиёд нафар духтарон дар гирди шумо парвона ва шумо ҳам аз ишқи кадомеш пухта мегаштед инаш ма мегуфтед намедонам ки интихоб кунам чӣ шуд чӣ шавад ҳаёти минбаъдаи ман чӣ шавад хоб як нафаре албатта мешавад ки мебинеду дил ҷағ мекунеду мегӯед ҳамин интихоби ман яъне ки шумо чӣ гуна интихоб кардед барои худ оиларо ва ки тақдирҷӯмони шумо буд як дар инстаграм штагим зиқ ва канастреном неста як сумарни положение мешавад баъдан вақте беру мебурам як дихтара маҳқуло меша ака акуча бале маҳқуло меша Маяковский ака Маяковский бале вақте ман айдамаш мерам хатим гап намезана ака ман хе дӯст доштам дихтара 7 моҳ бигем 7 моҳ 6 моҳ гап задем баъдан якдигаримона худобаша гирифтем ака ман дӯст дошта гирифтагам не ҳозир истед ҳозир шумо гуфтед ки ман як бора дар кӯча дидам ӯро чӣ хел пайгирӣ кардам хафошто хонашона бале вақте хоҳараш мара менависа ки та димо чума миёи мақсад блогеризона мекашӣ баъд ака ман ҳамихе қатъиам духта бигем дӯст доштам зиндагии беҳтарин кардам аллакай вақте ки дидед нияти гирифтан дар шумо пайдо шуд ё ки ҳамихел аввал да ака ҳар як мард чандта бигем интихоб дорад барое ки ту бояд занеро бигирӣ ки ӯ зан дар зиндагии ту як ширинӣ бута ака як роҳат бута например
تو уверенی که من امروز خونه نرم زنی من در اون خونه تینج آرام میشینه که از یک زمانه شده که یه روز ایبر زن اصبح یک گپ خبر بشه که و من خیلی که ایدمش بگم دیدم خاراکترش مناسبتش رفتارش طرز گپ زنیش انسان که طرز گپ زنیش باید اولی نره نشناختی و چه گپ میزنه. خب بعد کی به خواستگاری رفت؟ با مادرت ببین اچم در شهر مسکو بود قطعی پدرم در اونجا بودن گراجدانسشون اتخوری کرده استادن بعد چمازان زدم گفتم چمازان میگیرم تو بچه تو لیاشی که اجازه میگیرم 18 ساله ده بله 18 سالگی بودم که زن گرفتم گفتم چجا مازان میگیرم تمام بچه‌ام گفت 3 سال میشه 3 سال است که اویله دارید چه 3 سال اویله دارم این زمان که بگیم نشید همون در استانوفکه مایاکوفسکی باز جدا شده. اونها در همونجا زندگی میکنن جدا نه و که شاید یک جا باشه و شاید نه نمیدونم خودم در همین باره چیزی گفته نمیتونم. شما 18 ساله بودید بله عاشق شدید اون نفر چند ساله بودن با خود شما؟ آره 18 ساله بودن برابر. بله خب دیدید و همه خیلی عاشق شدید خواستگار فرستادن بله. اویلی اونها راضی شدن. بله توی در کجا شد؟ توی در وحدت در وحدت. بله چند فرزند دارید؟ یک بعد یک سال اولاداری پیدا؟ نه کم 2 سال اولاد بعد 2 سال اولاداری فرزند داشتیم. چی ماجرا گذشت که در زندگی شما باز حاضر با هم میشه هر حالت هر یک حالت در زندگی میشه که مرد باید خچه کنترل کنه و ما نتونستیم که کنترل خود ما نتونستیم. مثلا چی خلیگانی کردید؟ خلیگانی نکردم که یک وقت در زندگی مرد که اگر مرد در بیرون همه قرضدار باشه که ما پریمیر میونه همه قرضدار باشه وقتی خانه میداره آرامش داشته باشه یعنی همون زن با یک خنده پیشوازش بگیره زندگی برای وای دیگه که قرضش در نظرش نمیتونه گوش شده خیالش در خونه در زندگی ما همه چی بهترین میده که زنی ما بهترین ایزنوه که بهترین ایزنوه که من سخت می ندارم تا امروز یگان بار در یگان چیزی ما بگیم لذت کردگی نیست گپی زیادی گپ زدگی نیست حرمت ذاتش خوبه که ولی میگه کچھ چیز سبب میشه که شما جدا میشین. یک نوار کردم پرتفتم بچه زنگ میزنه سینی جوراش میگه ما جدا شدم میگه ما ترا گفتم که تو باید زندگی نکنی مقصد حالت پیدا میشه که در مابین دو نوجوان شخص پیدا میشه که اونجا زندگی کلید میشه. یعنی که بین شما نگون کس در اومد؟ کی؟ گفتن نمیتونم. کی ها دوستانتان یا خیش و اقربا و نزدیکان؟ در این باره نمیخوام صحبت کنم که در وقت همه آدم نام شد از بانم میارم میخوام گپای سختش بگم ولی نمیتونم. یعنی که در همه حالت برای مثال سبب ماجرا رو همه خیلی گفتن ما ممکن است که یعنی که در زندگی بسیار مشکلی ها سختی ها در شما بود و همسرتون شما رو نفهمید. نه همسر ما که همه جهت فهمید همه جهت میگم که فهمید ولی در مابین دو کس یگان کسی میداره که اینا مرا بین شوی مرا چی خریدسته که اینا مرا بین اپریمه شوی ما براسلتم خریدسته اما همسر شما اومده برای ما هم خر گفت؟ نه بخر نه و رفتار انسان اساس‌تر که دیگه میشه. یعنی که شما اومده ایستاده مهر نیست در وقتای کودکی بله که در وقتای کودکی میگن چی براحت کنه جرأت میکنه چی پولدار کنه جرأت میکنه همین خیلی مکه همین سوال وای هم در اینستاگرام بود نه یگان با شما رولک نه وای زنی ما که وای ناموسی ما وای خشروگی وای تو قباری ما که برای مردم نه. خب فرزندتون بعد 2 سال تولد شد نامش رو چی مونده؟ احمد جان اکا. احمد جان حاضر با شما است یا با مادرش؟ با مادرش میرم خبر میگیرم. چند ساله؟ قریب 10 ماه. ها خب شما دائما خبر گرفته ایستاده؟ بله. حاضر با همسرتون در ارتباط هستید؟ گپ میزنیم صحبت میکنیم ولی زندگی نمیکنیم. خورده کرد ایستاده؟ چه جور ایستاده؟ شما باز آوردنید؟ نمیدونم اکا میگم که همین بارا در خودم نمیدونم. وای خودش چی میگه؟ خودش مبارزه نمیبرد شما رو دوست نمیداره؟ میبرد اکا ولی کی نمیگذارد که کی مونیه؟ بسیار همین ناموسم اکا درونم
این چیزایی هست که باید من نگم اکا. نه چی گپ شد که؟ خیلی میشه حالت ها که من نه چی گفت که؟ داخل زندگی من نقل کردن. شما یکان نامرد گفت یکان چی گفت؟ نه تو نه حاضر یک چیزی گوید که با دیگر جوان عبرت حالت میشه که این نامرد کلمه سخت‌ترین هست که ترا پراوی نمیفهمونم. تو هیچ کس همه خیلی گفت؟ نمیتونم که گفتم. همین موضوع اگر محکم کنیم. نه چی گفت که؟ بخدا که از عهده زندگی نمیبره گفت. من خدا با شکر من دیروز در کوچه رفته ایستاده بودم، گوش کنید رمضان، دیروز در کوچه رفته ایستاده بودم، به نهایت یک زن در کالیاسکا مخصوصا کودکش باز نزدش خواهرکش چونان با شوهرش گپای سخت زده ایستاده است که شاید همین خیلی گپا بود. نه که خسر خشتمان ما بهترین خسر خشتمان نکه تربیت دادگان که یگان وقت زن طرفی بگیم شوهرش بد نگاه نمیکنه. ما شما را بفهم. نه شما یگان کسی دیگر دوست داشتید در حالت نه که در حالت که دو کس دیگریشون دوست می‌دارن ولی به هم نمیرسن میگه هر دو یکی نمیخواه. ما که هر دو ما خواستیم در موبایل کسی در اومد که کمو را جدا کرد تمام. نه دوست داشته ما نه دوست داشته نه پدر و نه مادر ما. همون موبایل در اومدگی وای طرف گپا یاد داد شما به گپا یاد داد. خب انا گپا یاد داد. انا شما به چی گفت کی؟ شما این گپا گفتید؟ ما فهمیدم موضوع. نه چیزی که من میخوام تو گرفته نمیتونی گفت. نه یکا. والا بعد این مورا که نمیخوام آدمی که قدیم از 3 سال رابطه کرده گپی پست بالا میگم که. وای برای ما بهترین همه وقت روزای خوب فکر میکنم همه وقت روزای بهترین فکر میکنم. یعنی که گناهکار خودتونه. بعدی انسان یگان وقت باید کنه اگر آدم بد گفتن گیرم خب بد چیدن میگیره. یعنی گناهکار خودتون. نه یکا. ما اکاش مرا فهمونده استم که من سود باشم که عصبی بشم رمضان شما طریق جدا شدید؟ نه اکا از ما شما را پراوی نفهمونم شما برای ما اکاییم یگان رفتاری بد میکنیم یگان رفتاری بد میکنیم ما بگیم یک دیگه ما قاره ما در پیش بگونه کاری بدی شما را گفتن نمیتونم اکا ما همه وقت چیزای خوب تونم که اکای ما زوره اکای ما بهترینه اکای ما در حرکت کسی تموم اکا من نمیخوام اکای اوکگیبا میشنود لیک اخی و زن شوهری بن تو روی و مکد ما بیشتر چیزا مکد نزدیکتر بود ای سبب که خوبیاش یک خطاش بیشتره من نمیخوام بدیش گفتن. فهمم یعنی که حالا هم دوست می‌دارید. بله اکا 3 سال زندگی میکنی با یک چشم پوشیدن اکا فراموش نمیشه. با گذشت وقت زندگی دیگر ساختن نمیخواهید شما؟ اگر اکا همین زنم اگر نشود خیال میکنم 30 سال پس توی میکنم. در دل مرد فقط اکا مرد یک دل داره در دلش یک کس میداره. یک دخترک که شما دویما نوار میگرفتید و دخترک خطش پسکچه بسیار خوش رویچه است سومن سومیش میگن در اینستاگرام با کدام نام مشهور است؟ سومیش همون سومیش بسیار شما رو دوست می‌داشت بسیار هم میگفتن که رمضان همین دخترک گیر میگفتن و فکرم خودتون هم شوی برای چی وای دخترک رو نگرفتید شما؟ برای من دیگه کسی دوست می‌داشتم. شما بعدی اویله داشت دارید با او خوردگید؟ одно время وقتی ما خطی زنم بگیم رابطه را سر کردم همون وقتی سومیش هم نو سر کردم. تقدیر بی‌نماز سومیش شوهر کرد؟ نمیدونم. و انتخاب خودش رو دارد؟ همون وقت داشت؟ شاید. شما فقط ایجادی بود یا گفت محبت؟ فقط اکر رابطه کاری داشتم. زنتون شوهر رشت نمیکرد؟ نه یگان وقت برای میدونست که من نسبت هم مدام خانتون نمیدونم. بله. کودک شما بازی میدارم. وقتی کودک بودم در مسکو ما 2 سال هم کاری کردیم. بعد عکس‌های او رو گذاشتید فالوورهای شما فکر کردن که این حالا هم سومیش رو دوست می‌دارد که شبکه‌های اجتماعی یک چیزی هست که باید مردم به خود جلب کنی. یعنی ما مردم جلب کردنمون در چی بود که نوارای خوب کردیم دکسه پرتوفتیم مردم فکر کرد که ما دیگه اون دوست می‌داریم. شاید ایو طرف باشه یگان قدم یعنی داخل اینستاگرام شما دوست می‌دارید نه که در نوارها نوارای عاشقی کردیم در داخل اینستاگرام برین اینستاگرام ما با یک خواهر میگم و مرا که میگه یگان چیزی لش نبود و نخواهد شد. و خیلی مردک چه بری نه
ای براتا برادا. خب با سومیش سلام میرسونیم. برنامه رمضان رو البته تماشا میکنید. اگه ویدیو رخصت ایستاده باشد ناشگرید رو گفتی میگه ولی سومیش خب سلامت باشید. سومیش هم دختره که خوشرو است. الهی بختش رو بعد در زندگی موفق بگردد. اگر زندگی این بعد بنیاد کردن خواهید میخواستید که همسر شما بلوگر باشد، چرا خودتون بلوگر با هم خودتون نشون میدید مغز کرده کیف کرده میگید چرا دخترک رو انتخاب نمیکنید؟ من مثلا باز بلوگرهایی هستن که با همسرشون برآمد میکنن کو زن چرا اینو قبول نمیکنید؟ زن این ناموسی مرده که هر یک زن این ناموسی مرده. ما در زندگی نمیخوام ناموسی خدمت بهری تماشابینا پیشنهاد کنم که باید ما پاپولار نشم. یگان وقت که ما وقتی کودک بودیم تربیت ما چه بوده که ینگامون یگان وقت به خانه بره نمیبرامد. همه چی در خانه تامین میکنی. وظیفه مرد تامین کردنش تا بزن خچن ناراحت حس نکنه در خانه تو удобство و وظیفه زن حرمت عزت مرد. و من یگان وقت نمیخوام که خداوند ایش زکه به سر نیاره. یگان وقت نمیخوام که زنی را بگیرم که بگیم در اینترنت کار و فعالیت میکنه. اگر وای زن خواهش کند که تو در اینترنت نباش شما چه قبول میکنید؟ یک прикол میگم که دو کس دیگرشون سخت دوست میدارن که بعد مردش رنگ موری کارگر در اینترنت. بعد زنش میگه بیا قطعی من وقت بگذارم. میگه تمام زنک جان من قطعی وقت من میگذارم که من دایم 20000 از خود دارم 20000 من رو تا تبگو بتیم من قطعی فهمیدی که این چیزا و همون چیزا که وقتی کار فعالیتی ما هم چیزا که ما همینجا میگیم پول با دست میارم که زندگی ما پیش برم. اگر یگان کار ایده خوبتر بیان چونه که حالتش دست که پیشونتون رو سخت به دیوار زدگی هستید عصبی شده همه چی حواله داده باشید؟ نه یک عصبی ده که من میبرم میرم یگان جا بود تا قرقی ده که گپا ما درو پروی خودم گپ میزنم میستم سویم قدی گپ میزدم شتا بیوی مرا درک میکنه خیال میکنم چه من مردم بگنم زدن چی ده کنم میزنی میشکنی عصبو درو میشه ببینید 3-4 هزار سان سوختگی دو چی برد حسیات تکه کسی را بگو نشنوه ندانه گفته نتانه. حاضر در زندگی به فکرم ترسانچک شده ماندیدم؟ نه یگان وقت نمیترسم. یگان وقت یگان چیزی زندگی ما ترسایی ندارم که ما چی حالت باشه با دستام خر میکنم میبرم که من حالت رو ببرم که یگان وقت انسان باید در زندگی ترس نداشته باشه. ترس این چیزی بزی بک همون وقت کوشش کنه مستحکم زندگیش پیش بره. وقتی انسان مستحکم زندگیش پیش میبره تو جای موفق میشه. وقتی تو میترسی که یک کار کردن ده ازی پریمیر میارم الکترومبیل که مردم ای بانک قرض گرفتن الکترومبیل گرفتن برای کار و فعالیت پیشرفت زندگی خچونه که بسیاری میترسن که همچین زمان میگیرم 200,000 ما یکی جا میتم تو باید نه ترسی تو 200 میگیری باید کار کنی پولی مردم ها بتی تو میگیری هر روز 500-600 کار میکنی در پریمیر 500 کار که 200 شد یا جو باجو کن 300 شد در زندگی صرف کن شده قرض من همین چیزا که همون معنا داره که تو همه وقت در زندگی باید مستحکم باشی. تو باید همه وقت در همه چیز تیار باشی که فروختن دوست جداشای زندگی پدر مادر دست دادن فرزند تای دست دادن پول و مال تای دست دادن تو باید برای هر یک چیز تیاری بینی. انگه میگه ای رفتنت مرا نترسون که ما پیش آمدن رفتن ترس شد گرفتگیم که حالتهای میشه که تو میره همیشه همه وقت آدم باید مستحکم باشه. وقتی تو شکستی بدون همه چی دست رفت مستحکم باشه وقتی تنها. شما حاضر خوشبختید؟ بله برای چی خوشبخت نباشه وقتی مادرم پدرم در خونه میدرم و چم یاد دامتا بهترین خوشبختی برای من. از فرزندتون جدا بودن شما رو اذیت نمی‌کنه؟ یاد میکنی و کلام میشه انشالله میره. چرا شما در سختی ها قرار دارید و باز میگید من خوشبختم؟ اگر اون وقت که باید نگه که من شکستم من غلطیدم این چیزا که خیلی مردی نیست. بسیاری ها میگن که رمضان شکست. نه یک وقتی که مردم بعد از مردن میگن که شکست مرد رفت. یگان وقت که من شکست با کلا نمیگیرم یگان وقت. دوستانی بودن که کورنمکی کردن مخصوصا به شما خیانت کردن؟ چی بانه هر یک
марда дар зиндагиш ҳолатҳое мешавад ки ягон рафиқаш пешбош метавад, ягон рафиқаш хиёнаташ мекунад. мешавад хеле ҳолатҳоя ка, вале бояд мустаҳкам бошӣ. мегӯм ку тарсҳое надорам, ай тарс мара беҳтарин шахси зиндагим дар ин падар мака рафт, ай бегуна ма чӣ бинолум. ман ягон чӣ мегӯм ку ягон чӣ сари тарс надорам. бисёр пурдард аст. боз ҳамон фикр, ҳамон ҳолат, яъне ки бисёриҳо инҷо гуфтанд якҷоя шаванд ва агар якҷоя шаванд албатта бисёриҳо хурсанд мешаванд. ҳамин гуна проблема дар ҳаёти Рамазон, як нафар блогери тоҷики мо боқӣ мондааст ки ӯ имрӯз хурсанд аст, хушбахт аст, бо оилааш аст, лекин ҷудо зиндагӣ мекунад. аҷоибӣ ба монанди як нафар ҳунарманди мо ки бо шавҳарам ҷудоем вале ҷурраем гуфта буданд, монанди ҳамон шуда. дӯсти сахтам ӯзирашта. дӯстӣ хуб аста? дӯстӣ хуб аста? мақсад ака бигем ами смс хати я дигаримон ягон чӣ дар кора, например ягон камбудӣ дори, бигем дар алоқаем. баъд одам сахт дӯст медоштааст ку сахт дӯст дорад, агар ҳамин як коре мешудасту ҷудо мешуданд аз ҳад зиёд. баъдан одам нишаста мегуфтааст ки худо мегуфтааст ман туро аз ту дида ва сахттар нағз дидам, чӣ балое шуд. амура мега ку аллоҳ мега касе та ман бисёртар дӯст медорам, ва яет мегирам. ами хотира ка ҳамин гирифта бошадам дилу ҷигаратон ҳамихел канда сахт гирифта рафтагида ҳамон духтар. шояд ман шумо гуфтестадед ҳолам дӯст медорам. як киҷо будонам бе дилҳо дили мо ки ҳар як хандаи мо дар дорад, ба ҳамин хотира каҷон ҳама вақт дар зиндагӣ мардум ҳам қасавед метавон ки мустаҳкам бошанд. духтарош бигем телефон накованд, например шавҳарошон ба ғарибӣ мераванд, кор ва фаъолият мекунанд, кӯшиш кунанд хуб рафтор кунанд, гарчанде марда оҷа дар толи саржа рӯз вешна наҷат мекунанд ки кор ки бо хонами агар занаш занг бизана ӯ девона мешавад. оҷа кӯшиш кунанд мардошона дилбардорӣ кунанд. мардо ҳамчунин акад чӣ кам буде ки зан доранд кӯшиш кунанд бикунанд, арӯзбозӣ накунанд, я дигаришон қати хуб муносибат кунанд. ҳам таманно дорам мардам. охирон саволи ман, чаро камбудӣ ва хатоҳои ҳамсаратонро шумо нагуфтед? ҳама инсон бояд акам боша. вақте дӯст медорӣ ту чӣ хел дар назди мардум ту камбудии одам нақунӣ. чӯ акам мо например ҳар як инсон хича дӯст медорад хаст чӯ ки кӯшиш мекунад дар пеши мардум камбудии хича гап назанад, камбудии мардума гап мезанад. ҳар як инсон ба худаш камбудӣ дорад, ҳар як инсон, вале барои чӣ камбудии хича гап намезанад? бояд инсон аввалин дараҷа на аввал хича, например ту ягон такси ягон ҷо мера ягон хита гарени мегирӣ ку намеги ма такси камбудӣ та бояд биги хай брат ма кор фаъолият, например такси хай брат ма блогерам бахшиш бояд бифаҳмонӣ правилна. чӣ вақта намефаҳмонӣ? дигар сразу ман надорам ҳамин характер дар дуруи дилам акад, намехоҳам ягон каса пас бизанам, намехоҳам гапи ганда бигӯм, фақат худаш дар гап мезанам. нақшаи ояндатон чӣ аст? кор кардан, мустаҳкам кардан, далиши бо худма бигем сохтан, хушрӯ кардан. не яка бахудо не мардум дар мустаҳкам кардани фақат худаш дар кора и хона, дар, пул, ҳама чӣ ма миём бо ҳама чӣ дар зиндагии инсон мешавад. ягон вақт бояд инсон дилмонда нашавад. баъзе одамое ки бигем ба гуфти мардум ки камбағал мардум боя мебина орзу мекунад, бояд ту ягон вақт орзу накунӣ ки ман бошам, аллоҳ бута метатака. ту бояд фақат ҳаракат кунӣ. илоҳо рӯзҳои наздик мо боз ҳам хабарҳои хушу зеборо бишнавем. саломат бошед, ташаккури зиёд, хуш омадед ба барномаи мо. саломат бошед дӯстон, бо Азия Плюс бимонед. меҳмони мо буданд Рамазон Саъдуллоев. барашон барор муваффақият ва боз ҳам наварҳои ҷолибро дар инстаграми ишон интизор мемонем.